Sheila, any Ng3g3 broscoto. Tie, Sheila. Ofa, what do you men fan come Sheila? Tie, Jude, tie me Jude. Ofa. Jude, feel come na name come asem. Me ya Fatuma me tie. Sheila, me new year. Bresa afefo na tie fo nyina ho se me Wotw3 me wo power bet me ni mu pie. Sheila, ukono mu wi kono mo nsa na fa Wotw3 ma. No atweka mo da si wani. Na o kan kwase asem. Sheila. Ukono wi tie, ukono na ka board am. Jude tie me. Sheila, o white o de puaye wa se. Wotw3 konwama na ada o me na ma o aduo e de hye wa se. Kwase ba wo ka tem se me wo hwe mo ni twase wo mskada. After Ng3g3, Ng3g3, you don't know me. For what the fan call. What do you need problem here? Mammy, David, Jude, me, but I'm mounting for me. But no, I have to some. I have to some. Oh, hey, I'm coming here. David, a pretty problem. Yet, Yana, cages, you got enough one. What? Only cages, got enough one. No, someone yana want to Samala. No more fan call any, that more appear to Kunu. I'm afraid you're fit and I'm going to go you down. Daddy, away, get me new Sikada. Won't share me that. And I'm making us some that. You should shut up. Sheila come was some drag me. Motherfucker bomb shit. I want you on what it. She want to my friends to Abodia. Me twina me. Me friend yanta komedi. Apepe. Me no ma ofie mpa. Me no ma ofie kete. Me ma okakwan. Watale a wo she. Wo su a wo twale. Me ma bibia fatum ene ya fatum. To afa no fofo ma ne fa ma me so. Da ma Appiah ma me hoda. Na eni nua ba me ko ni fie. Na me ko ni fie ba wo nche. Me ko ni fie. Wa ba wo nche. Me ko ni fie. Yo be yem ebe impression. Yo be fita yo be koko yo be tuntum bema bia ya be bunsam ya koko bema bia o be ifo bia ne be yeti se oba ma oba de makomakotan what I say nti be koko no enya fa ne be bunsam no be dani mo tan no bia no nya be ifo but dani mo tan nti ne se abro na be yese ne se tutu nti wo de be yi ahye but akola bi e wo fi a ye de be yi na ma no ebi kraboa eye kwakodo bi ebi ye nyanya nkyere ebi eye sonsono ebi ye wo pramire Media ne Savannah Safo. Me kanfo Jude TV. Ama obibia Canada ha de no a na hwede gye ani. Eho na behu no ma papa. Ene nsam papa. Ene gesam a ekoso. Send me say account nanti ama account ade ataka send me say ukono ma no makroma enti prebu o enchen oso kokro nim enne menya doctor Gyasi e wo enchen meni be didi nkomo afa heba eye naduro a woye eho na wacheche yemu wo se die esiko wo sunsun nyoma se die abaifo esidi nipa aye abayiye ensem nyoma ekoso wo esumase aye abaifo di nipa igina so di ye nipa na yatwetwe nkomo akọ ekiri ni akire ekwan a efa so eba ene ekwan a yankoti sankofo no na omumfa so ingina so emfa endi enya o yenyoma bi na emo akade bi wo ho a tumi bi ye nipa ibetumi akotie sa tumi no abetumi ni ntumi emba nipa no eti se ene ya na wo hwe me a wa subscribe channel ya mama na de adoma na to sam the next video bi atuma na wonsa atumi aka sa wa kwanto so na pese atwetwe nkon me kire interview about ekwanya fa so duye na ebia wo de ne ehu kakra ana se enye hu sa but e ho asetena no eye some ways bi ma nya nyoma bi wo ha wonti ase eye akwanto mu nkomo nso a butumi afre me number na number na egusu na no na atwetwe nkomo ba bia wo bia am de hia ne internet e ba twetwe nkomo tika bi atwia bi anim dabi sikatwia bi anim so bi jiuska dabi sikatwia bi anim eye fru butumi afre me ana so wo advert bi nso a butumi aba Jude TV na yabo hu dawuro nso ama edi ade frɛ me eye Jude Safo miji bibia di miji sum bia di miji bibia di se tumi bi wo hɔ a ekutia enipa ama nipa ye die enkoso maka chem se de bia no me try se me de content e positive way bebrem na de bia mo hwa mo sua ade bi afri mu ntimanya Gyasi wo ha de bia me de ne beba na wa cheche nwoma osunsun ama yate enwoma bi ase ofa
Jude me da se ya fa heba no tonche me ni brisem pa me de ko utie Jude tie me Jude tie me ni brisem e ko hye Obofour tie oni ngege me ba me your blogger okay content nke ebe kosro nke me hia ba say sala no Jude me so me say tie me na we me interview ana me say tie hwese Obofour social media Sheila Jude tie me me so be ka se bia se de Dabi over Dabi Jude ma me kwa me express mu tie Ofa Jude wait na make am Dabi de tie me Ofa obi Ofa Jude o de tie ma se na tie fo tie ma se se me nya no kwafo me twa so bi ka sam to so waka ba ko waka me no waka me yesa no wo anyi na mo a onpa obi abu she asam onpa ko ne kan e ye no kore utie na nim sale tina wan fa kam na nsi woni na wan kasa na me be ye wonte na hala be kasa Jude aha na eko tie me aha na eko me ko kan ba bia aha na me kan asebo tie Jude Sheila Obofour kasa Jude wo so le mate hwa me trem kra me kasa ma Sheila Obofour me trem kra Sheila ani engege broskoto tie Sheila Ofa what dey me fa nko me se ba Sheila tie Jude tie me Jude Ofa Jude feel come na me come asem me wi a fatu ma me tie Sheila me be se wanya won tokwa na wo ko a don't add me because all the one na obi am say me ma social media e me kontokwa because me front ma go ti me nim people go me dwe me I don't tell obi kwa obi add me wo I don't tell na bra kwa mo be add me wo Sheila minu ye minu ye but say asofo na tiefo nyina wo say me wo tumi me wo power bet me ni mu bi Sheila wo okonu mu wi ekonu mu nsa okonu mu wi ekonu mu nsa na fa utima no atweka mu da si wani na okeka nkwase asem Sheila okonu mu wi tie okonu mu laka board du tie me Sheila okonu mu laka okonu mu laka e board am tie du tie me woni ne ba mo kan bi che okonu mu laka Sheila tie okonu mu laka board am David no fa David Jude tie me David tie Ofa we ma ko ti Jude na me na tie Jude Ofa me du ya tie me Jude Ofa kwa me kama sem aha ko Jude me sere Jude o le so ifri kama na me kama sem me pa cho me pe na ha so cha ni ne be o chende utu muta wan fa to me bo dua ku utu na me kama pa na me ni bisam tu wan fa to ma me ko so be bo dua na say that is wonya fair Sheila na so obi ade me mfa bi on say to go akos ma fa bi Jude oye me hunipa ana woni me say me ko bi wasem all the one ya unse me ma social media ma kontokwa me twe me ho ade ntina Sheila okọ unu obi kontokwa obi ade mu say me na brado na da ma Appiah problem say me ko di miskani abra wo Sheila wo okọ no wi a okọ dam ka wasem Sheila me kan tro Sheila me onu mu wi onu mu kwase ansa na say unu obi nya bi fa don't add me say okọ no laka na fa utim na say unu hwe nya don't add me because me waka ba ko ka me no me fiu me na bra fa da mo Appiah mra me da ana me ye du sini Sheila woni say me no ma han no han because okọ no wi fa utim me na me ma odu dwale ye o white o de po aye wa se wo tra konwema na da o me na ma odu e hye wa se me ma odu tram e ma wo de po ni nyina ko ya se min kanche no tie me Sheila me wo sofu na wo ye na dwuma na ne bema we are friend ne bema tie ne bema wo twa to wo fun so wo sofu na wo ni ya dwuma na wo twa ne bema to wo fun so mo Sheila me uti me blackmail me o me so anu mo kwase awi na se fa utima don't add me because we are person me Satan me respecting the pebia kwase aba ka tem se me wo wa hwe wo ni twase wo am skada ah Sheila wanya on talk don't add me o because me respecting the pebia bu but kwase asema wodi o se me for secret bia pie me wo board am me na me ma wo dwale ye opa o je tina bra bo dua wo ko no mi wie fa utim me na me ma wo dwale ye wo de pu aye wa wase ati nso paka me na me ma wo tina e ma wo se wase ma wase nka ko ye
One no san krama kra one ne beda. One no san krama kra ne beda. Afa Ng3g3 tie me. Ng3g3 you don't know me. Fa what be fan ko. What do you problem ya? Mama get any problem. No video atie. Fa what tie me. Ng3g3 you don't know me. Problem. Se Sheila e ko sa kire wa tie me. Video be ya. E wa ha. Mama nje. Be ha. Se Sheila di konkwasa kire fa. David. Jude me ba mo nje for me ba. No ya atesem. Anya atesem tie me ya atesem. Oh. Fan ko be bia. David tie me. E be create problem. Tie me no problem. David ade bi ko boni a me ka to sa ade na wo ye ko boni jai. Me one evidence ni me tie me. Yet yana ni Kyekyeku ko dina apoa no. What? Uni Kyekyeku ko dina apoa no sa wanya na won ti se mala. No mo fan ko pani da mo Appiah tokunu. Omo fe dwa fita na mo konko yi da mo. Jude, me ba video wana de sende o. obi na de se ne me. Obi be ya. Jude, me ba obi be ya. Me ba obi be ya. Me o mi nia ba di o de se ne me. Debi ne obi be ya. Me nia ba. Because asa wo ko dina fa. Me ko dina fa tie. Debi asa wo ko dina fa. Debi Jude, video na ba no want. Wo Ng3g3 wo tu abro. Aye atesam. Aye blogger. Aye blogger. Information. Aye to come mo ko information. Don't be saying so can so artist asma okay. Asma okay. What is so dey can say ko bia beta. Jude tie. O si oh. Ana me ko share da Naana brand e ma me fugu. Wa kasa wo tie me. Asma okay wa kasa wo. Jude tie me. Wo ya blogger tie me. Jude, me no kan kwa asem nkyere wo. Tie me. Tie. O fa me sama ya dey. Tie me. Tie. Yet yana ni Kyekyeku ko dina apoa no. Tie. Uni Kyekyeku ko dina apoa. Oni Kyekyeku ko dina apoa no. Me so bi na ka tell na so okay. Wase ati o ye obi na ka wa kana asem. Jude, wase ye wo ha. Jude tie. Ng3g3 tie me. You don't know me. Jadi wo ye. Ng3g3 me ni usika da. Won hwa me da. Ana me ka wasam da. You should shut up. What do you mean answer? Don't have me in your fight. Ng3g3 you should shut up because you don't know me. Sheila can't some don't add me. Sheila can't want some don't add me. Motherfucker bomb shit. I want you on what? Ng3g3 you don't know me. I respect you. Nti meka wasem adentina de woni mu no wo betina so chem de meka wasem Sheila bolanfo yi wo betia Sheila asema beka wasem. What kind of bullshit now with that? Madam, show you mini boo, me some ba so. Me, motoko amoko no enya me consent. And funny ho because me tell me cool place, me dwe me ho. Adentina wonya ntoko oba ade me say wo ho. Wo ho na Naana brand Kyekyeku kotena puan ko she fugu. Ko she woni twase di. Madam, don't me o. Me a take fighter. Ng3g3 don't add me. Say Sheila what am no say we dey Sheila here. Me no be boot. Me. What kind of love is that? Me ti me bi mo me Naana brand dam Appiah brother. Kwasi asema me wo Sheila wo no kwasi awi ka. Sheila me ma mo odu atware. Me ma ya kwankyera ma wo. Me ma ya kwankyera ma wo. No me da so me na yi fru so. Because who was spiritual money kesiya pa. Who are the spirit. Madam, don't add me oh. Jude one fan so me say me bodua. Me tonya me say me friend so bodua. Masa, so one fan to me friend so bodua. Me tonya me friend nyanta ko no di apepe. Me no ma wo fie mpa. Me no ma wo fie kete. Me ma wo ka kwan. Watale a wo she, wo su a wo twale. Me ma wo bibia fatum ene ya fatum. Me drum say and mess my home video ya. Me tonya me kan so am twale kan so am no say. Me bodua. Oh dear me me nature you. Oh dear. My be video. My be sweat aba kan correct because me ni ngagante mo. Na ba asame na akata o ka se video be ne be. Me say wan ka se be heba. Jude. Wan ka se be heba. Me ka to se me be. Asa. Tie me ka se me na ka untwa. O ka me gimi. Hwe. Wa bow down. Madam, tie. When you want to talk don't add me. I respect myself. Me be calm. Me nyam ni pacho. Me twe me ho. All the while me free internet once me ma social media me do obi atam because eduma na me ya na order me ma me but me twe me ho adenta mo nyam to kwa mo de mefra adenta mo nyam to kwa mo de mefra me sraw ma me gege so di Sheila chia e wo ya na esa na se wo kogina obi so me ni obi achi me ka obi so ya wo na ka ko do ya me ma se ma me ka me
so ko do bia tie me maame ngege so ko di Sheila Obofour chia Sheila no we Satan we bonsam obi anya bonsam me no benya problem me no nya problem me a dirty fighter me a dirty fighter madam you should respect yourself Sheila let me tell you something kwan na respect yourself no me maame ngege say you should respect yourself offer it's too much tie Sheila tie me dia wa ka sam 1 2 3 man few but me Sheila eno ma me wo ho no so am so o record eno ma me wo ho no wo twa na abeda me dem wa obi bi mu dida o ni na ebu fun so wo ya krem na me ya krem na che obi ni obi adamfo a we na be kana bo me ni adamfo na we ni adamfo we na be kana Sheila onye adamfo wo ye mi Satan kese pa Satan do yo Satan Sheila wo ye mi kese pa kwasi aba be jo ka madam what the next time abuja fo mpam cho me ka biti obi am kwanche me but kwa some na Sheila ne why now we go cast any ndai let's try the next video for Wotw3 next video you better say help na we dey tell Tuutuu bi Tuutuu matter madam be Tuutuu bi na we matter good dia wo kano tie me ana obi ya dia bi obi nti ase do me no yan kofa but enye sa we ese no beka se me platform so Jude tie me ye twasa ne ba me so na eba me ba tie o ba ka chem se heba wa be tra bia wasa no e de konto kwa afi me abuje chi na abom bia me fan konto kwa no kore na me ni obi atem tie Jude me ti wo me nka obi asem all the one me fit and that you want me ma social media me di obi atem me talent am won ade am won na me ka ho asem Sheila di enti na wo no obi kunto kwa o be hade me ma me gege so wonni me no akasa once pe e wo Sheila ba me fie e na Sheila frel na me no di nkomo once me ni wo sikada me no nkasa bi mu da di enti na ma me gege wo be ka ade a wo hu ye da bi enti ye say issue no na be tackle wa wo tackle me Obofour attack me 1 o ka say 2 wo say me Naana Brown ni me fie tie me o say Naana Brown ya oni me fie anam say me nyini ni nti me mfa Naana Brown ma me fie da me dini ko kwa me efie ene ye 1 na be kwa na enya no kure oba ofie oba me fie oba ofie Naana Brown me nya me ko Naana Brown oba ofie Naana Brown ba me fie ma me ko Naana Brown fie so when you say social media enya social media no me no social media be bodam ti me so social media when you say social media some beef we e so tia say ofa what dey chirache taman ye make am tia say what dey wo dra mo tia say ade mo dey chirache say za de tie so tia ye we no enya dia me feel the foanzo me feel tender TV 3.5 years in on social media ma be konto kwa ye make am tia say there be all what is some be do obi atam da what dey ko fa atam me so o ja o di o jama tan ko bo o jam na dia na o jam do bo jam na dia one time ya ka kura no one time ya me kan what apart from so o be kan so me nyata o jam wa unya bigger quiz kwa be ne be kon ye bigger quiz wa be di bigger quiz o be fucking trend say fucking trend one from la dia nyina script me na tro ma bigger quiz o be na atwe ma no na me na de ma no me come up na me na de ma ofa chaso enti tie Jude me say e mo ade mo ntokom me me a dirty fighter but me twe me o come here na sa anya me da ma be proud okay enti me sra o say o mo kom to kom nyi me film da ma Appiah ma me fie da asema pesa ka cho mo da ma Appiah Naana Brown fa da ma Appiah ma me fie da tie me so mo kom to mo e fa ni pa bi o mo ju mo e me kan mo o mo kom to so Naana Brown on to kwa e Naana Brown kom to kwa don't add me what you say em na me ka chiro mo no me jo wa de me a me se me ba anu wa ni me a me be ko ba bi fro beta ha mabodua kwa mfantuma mabodua eze no me future person to de o kafa Sheila ho na enya no kre se o se o na cd and Sheila enya no kre ofa Jude Jude sansa o ba mi fi ane anwa bi da ko na so no fi e anwa e Sheila ase na se what trans e che no ndare di nsuo ogu nsuo nyina gum abo baba me ma ni nsuo tena no me di nunu ene mentia ena me de yi kan prekese kan na me ni wan so hie na ma ba yi o ma Sheila ba yi fo oh da bi ba yi o ye Sheila wo ye ba yi fo o ye ba yi fo se ba yi adwuma yo ba yi otu awi yo ba yi otu anado otu o ye ba yi fo na me Sheila ye ba yi fo eni pa bi a wo da wo kra pie bi a ye ba yi fo but yo ba yi papa ni yo ba yi boni eni pa bi anadwo na wo kra ko ye adwuma nti ade na sia anopadia no wo kra aye na anadwo sa na ade che resi
What you say? Tinipa bia oda okra mpia. O say okra ne sunsun ne yahye chile no. Ti e fe ne ba yie, enya ba yie, e ba yie. But you ba yie a Osaa de. Enya o ba yie ya papa. Nti so obi wa say me bom ma ho ba nti me di bola so. Ne ba yie no fan saa de o de gina ne ma ti bo say ne ma adidi yie bo so ma me no wa tantan because ne ba yie gina ne ma. Okay. Enya o ba yie bi a woni pa ho a ese no ma eni biribire. What you say? Be ye be any bere. Be ye also be shakal kwa any bere. Any of be kwasia. Okay. Ese o pa se mu miero. Your be ye ebe impression. Your be fita, your be koko, your be tuntum. What you say? Ha be fita the board ban. Na fita ne de chichi. Fita ne papa no. Okay. Fita ne de bo ho ban. Otuwe wo ye be ye but so be ye ni se nya bone na se o fita. Enka se me be ye. Do. Enipa bi a wo se no se Ghana de ka so bi e be ifo a ne se obi a enkasa. Enipa bi a wo da. Oda oso da bia wo ye bayi. Okay. Me ati wona but ye bayi no ye obayi a ya de papa bayi fita ani obayi etu na de ko saa de nti wo anam so wo ye bayi fita nti wo ni kraboa ati ase bayi bi ye saa de bia o kraboa bi kraboa e chichire me ebi kraboa e kwa lobi ebi ye nyanchire ebi ye pramie. Okay. Ti saa bayi bone no ona saa de ti baye bia na wo kraboa bia ye baye bayi bone because kraboa na no saa de ntobu a woni ni di nkoma wi a wo hwe wa anagbo se o be so no abaye obone because na bo na ti yengina bone no so se de wo kan se de tuntum de no tuntum de na wo chechem so wo tuntum de na wo kraboa no ana ye kokoko no so ansa kokko bayi bonsam bema bia ya bayi bonsam ya kokko bema bia o bayi fo bia ne bayi ti se oba ma oba de makoma koten sala ya ntina o kwa asole a o ma se ye hu ko ma entan ka mema e ka mango a ko ma kuta soft heart what you say bema so kuta hard heart ti bema o bayi fo no nti mo den what you say nti bayi kokko no enya fa ne bayi bonsam no nti be oba ba ko eni bema ba ko se bema ne bayi no e oba na tabstain. Okay. Yamda tuntum no so na ti ha ma me. Okay. Na wo chese tuntum no, mo say ade, mo kraba, o me so ye tuntum. Differences be ne wo mu say obi be ka say we ye tuntum o sa ade a by physical say obi hu say we ye before. Jude. Ya na enipa hu say obi a ne ho otan bia na before. Sa na enipa su. Oba ma me panyin bia na ni mamomo a. Ne dress yen bia so na before. But you obey be a woman out in mission. What you say? Maintain one as ni dressing or dressing neat or dressing nice. I know what you want with a can be. On no best only baby be a own, only baby do be a no. But the more time, be an only baby for, but the more time, Tinas are run away. Yes, what you say? You are run on also the minimum woman, the seer to 1 and 2 the baby yasser. But I call be over fear. The baby in a man. Ah, or your woman. What I say, and to beg you be our crabwa. A big crabwa, a quackodobi. A be a young chile. A be a son, a be a war premier, a be a children. And a young doma say, Domayam. And she said, Obey baby or pet my baby bar. A son of my baby life, or my doma supreme. Who only that premier a cow bema. It remember be on bema who won't have a bet. What no baboni biakoda. Come on, na crab wana come. Because ne sister matata na sister ah na bra kujana ngoto kodu. Ekoto kodu. Iwu ade mo stand ba na so kodu ngwa na so twen na kodu nu nyina awe. Mo do to Osaa de ba ko she na se. Oti she oyi ne ensama onu nsama. Toilet mo mo no. Ne aye hu bebrebe wo se na se na maseti. Bema bi ona ma de bia no makunu bema na wo mesi a wo ye nipa de ba mesi ba ofi a cards gu a wo fidi wo mo ya de no mo se boni ni oti ti na ma akwan ma anya oboni. Wow, what I say? Enti bema bi a opem ma bia no
see nyankopɔn ma obi a design spirit asuntum sisumati mu no eta command bet ya ne ye follow sunsun ne but o tutu si oba bi afse o poba no wo so obi tuma put you physical say ono wa feel ba wa say what I say but you are high boy the ma wo dwane ma obi di a so oba o sunsun bone a o wuro no say oba ma de to ne twa no oba ma bedro oba ma so leda that means ade ane nye so ma TV so ba what I say ah you are high yede ma odi na odwane bia we se oba no yale o yale gonu o wale HIV o bayifo o de be ma to na nasese be ma no bedwo ba ye die den emiri but so oba no so be ma ni o twetwe a e be sorry but o de to anu abe okay and it should be all okay enti bay tutu e dangerous ono ti ono didi ono sere but woni so ono a only say what dwane no abo ho ban e wo saade no what you say do eno ma bebre empa boti no ma bebre but ahan etimi si mo bi kwan me ba ahan no so ba ye gina be ye so na entu ko fofo kaka okay ni e kire se be ye bi intra ensuo se bi obi wo abochi akontuma na se ifi be ye bi a ye ta ka se ena wo ma me bi ne ba ho be ye wo bi so obi aba sa sam na mo kana ye kre dude be ye ewi ase ba bi be ye ho be ye ko connecting be ye to be ko abochi se mo kan se etumi ko otumi tra ko ye adwuma pa ade o mo di tu ye bode obeye bia no tumi kwa na se o mo ama da bi ye wo specialist ye wo ma o ye wo dey on for that tell me your baby boys no upgrade your baby for your degree mu degree your commander your sergeant your couple oh kwa baby for your category your IGP your COP your company for tobu a baby for abako no wote ma bi o bojam keke enam kra ye ma ni benwe e die wi no o ma die wi no wi ase what I say enti se wona adu so se wo de woni pe ba ya sa nipa no abochire ona adu so de ba ne ya yi commander wotimi to pray ne de nam no wa kan no asan no ne o do ko because wona ya wo nipa so wo nipa amakwan be ye bia ntimi ma enyo asema wo kan e bia sipia mo hu Jude me ka say that was 1988 mi krom na bosom bo event kopo bosom efem say kopo bosom na mi krom a amanfo kwa bocha no mo wu na mi krom hene na bo no kobi Oman hene okosama sa de no ma kopo no na kopo no say oma ne ma animu mu wase ta na bi no ko gina krom me fi mo so asante me poso ko gina atwe amanten so ene wo tutu peyin say no mo tuko ne bo omo pray ni Jude ade chen wa bo se fi omo se buei no bia wu wa ni omo su buei no bia wu e de ni pat be 30 timi ni krom so say ba ifo no wu a ye mfa ye nyi wa ye mfa mfa kuro e fo kuro ni chi ena sa de ni si ye what I say me hu bi ena first na adro busum chi obi ye do mba tra ba yibo so ne de yiwan yi wo muti ne ye wo se wewe ba yifo but na sa no ni na no abefo nti ye de asie ya ne mpabo sofo ko no wo se matuba yi no but ba yi ntuba yi obi an wo beti matuba yi o wi ase da ye ni dai ye kan hye sese ba yi e brase ba yi obi eja pade what I say ancestors achede ne na bi na edin so no de amane ba ti abedu so no wo betu na so wo ye investigation ko ba bi a ne asifiri ti ba ye ya braba yi ase ntu ba yi so bi o so tu ba yi bi a ne lala oboa ya braba yi ase ye na ti wa de kan no wa ma na kaba fo no ntimi ntu obi hwe bo samsa de ntina oni wi na da wa ba ifo ana Jude menim sunsun masem baby me bati one thing question ana me nya ba ifo bati me wani unya ba ifo me bati me wani wako hoda company da Jude me se me wani me ba wako company da yesu me ko company da bati me wani na ede na husa na mo wi na aka Jude she me se nipa bi ba ifo nti o kra da apie se me no otie me be se o mu masem a ana bi me da me se kra kofi me dai me be se me kodu abusu me kodu ko hwe nase nti fa me kokope no mada wade a me ya me so kwa we de na eko
Jude, me am one, me tia hand me the hand shamaso. So was one yati as be ye be any money be at the idea and condis also can be by ye. Me one hand of a clear air man and had tia, Messi obey pa. And you obey bonny. You obey fita, you obey cocoa by tuntum. Me obey fita. Me sad, but me are the we fita, we are fita, we are the Timmy Mahan. Okay. You, Yana, or Yana, taking no one for cow. Or quackra, or quack 2 hours, Accra or Drew. What I say? Ah, okay. Yetaka say, Omo call a drincy for someone, and I say Abosom for honor. I am not only a bay phone or connect to be. This all can also confirm why I was not connected to fear baby. Say, no stop put specific Accra. No, Bammy Ho. Was a one cost one was our cat say, Charlie, I want to Bammy Hatch and Monsaniano. Most of my bay, one was stop home, and no crescent. You will be a casa be a boy. I saw for Titus on the shaman for a dream. You there? Oh, there be no castle pass off what I was off. There be you. I saw for your machine. Say, any abba. Young tradition. Do she need yet to see idea? Is a engineer or cushion? What I say, and city idea, never say, go, Cochana, ya canna say. Say, yet. What I say, good. Will be what ya first net your will be for. Titano, say, a babafia, your code you see no. Eko di yeni ngo busa se kra kofia ba kra ko dwaba ye wono adwada adien na ne kra pe die na ne kra pe dwane be na wodi dwane be na woni what you say na ye busa na se because ni be o ba bia won kra bia yes we eni kwase wodi aduane we eni kwase o she aduane o sha de ntu ma me no na o ko busa hono o fa sa aduane ne atare ne ma ntu be nyini wo se sa aduane bi ma ni bi e ma chi wade what you say Jobo was me say me nia fase. Okay. What you say? Me nia fase. Me proko. Obi na catcher wa na say wa na hu say. Eh me na catcher me. Say me nia fase me ko trabi. Oh techiman. Come you. Me febe says this. Okay. Ti me sha me wa me kra. What you say? Ti you go say any pa bia out wo aduane bo abedu say obodi no kra. I say no na nka me next question ka be busa na say. Asama okay to me twa no. Me de. Obusia bia nka nkire me. Okay. But ye we aduane bi wa me de kama no a me kra ne mpe. Aha. Me hu me say say aduane na komo metumi ayare be mpo aduane kama me ayare once. Ti say aduane bi wo ha onni me twia me life ni na me nko. But me can be favorite pa ko boss say be ka say hey ya ti na say shade hwe ne ya fa ya anko ya no. Good. Enipa bia wo aduane a wo di na aduane a woni. Okay. What you say? Ebi wo ha enwo kana no a ne kra kra da. Obi wo ha fom aduane e fe no banche mankan bae de kana no a obre. Ati fom aduane kana no obre. Nti oni fom aduane. But I'm say ye so na tie mu no ye ditete ma so no nhwe so na de a wompe. Ye gi e mo chinye. Ti uso no won say makofa watch yabo. Watch before asa my pasa bi ma fama aduane ko. Me here no my okay. I didn't go for Masaya Basabi. Most of watching and never crying. Toss me giant bo. To any night, Fiadi or Maya. Then I own crab yard or crab, a crabai. Opia on crab your crabayo. Okay. And crab your and a shepherd's war. To our crab ya, I would buy some crabai. The way may we are also a probable Bassa. Titino, no, we are you. And then I'm saying, can you be me probia bunitina as a son when you are trouble. But say, who translate so Busawana, Ubusawana, Oman, Nana, me dear, or so we are doing or your yoko, or your bread too. A Diana, bread to any of yoko, yempe, dinner for yenny. And that with me share doing any by one. What's your any bema? And yet, what can I call a fireball? Bassa traps by Leo Bay. Okay, the sake you didn't beg. Okay, now me question Busa. I say, we round one boom here. Okay, say, I'm here abosom for no Mancasa soft one night to cause it. Mancasa on your soft. Me say, Ubu could do for Monho, and I saw bosom for so. I'm only a bay or connector now. Ubia bay be a bay in a chihuahua crime. Ayo comfort. Ayo bosom. Bosom is my angels. Jude. Bosom angels.
Obofour Jude mama chere wade me chere wade me kuro ma sante me poso Uti bosum kase ofa me chere you me chere you oh yeah good me ne even jira me ka sa so me ka say de entiase me chere mo de entiase wo ka me chere mo say eno adwen fa eno adwen fa wa wa concern me kuro bosum we friend feja sante ne bosum on fa obi a woni 70 years be obi wa kono nkokrafo ne mere wanfo nko anete ho se me ho wo ya boni a obechew uko bodwe obechew uwi obi a de obechew ti omo mo ti abosomfo no nkokrafo nko anete ye bosom papa no eno na so ni wo so mo nya bosom papa ne tete bosom obi ho a wadu obi achi eno wako se enipa na otimi no wako di na chi me pe bosom no wako tu bosom no enya ni fie bosom what I say nti obusu wa tete bosom sa tete bosom omo mpe bone nti wo ko ba bi a hwa bosom na wo ko no tete bosom ana na mra nti bosom ni bi ana motia fo de omo ye nkonyafo what I say omo ye tofi omo ye maadie motia bu a ebi obeba na obetimi ni ma atan ata ono abela na ma oba so so pa be ni sa we si no be ma ne oba na dan wo no de ni motia so no woda what I say do wo say onu ada wi ada wo say wo fili say obi no oda but ya no oda et wo wa fa no ma what I say enti du me se tete bosom no omo pa no kore pa ene abosom na ye kwotete ko tututu no omo na omo ma eno ma say enti ye o se kemo papa kemo ni ama ya hu kemo papa enti bata de boni na abasira abafire mu no ene ese no tete bosom se bosom bo bi dia bia na be ha wontra nasa ye ogale ye wantoa ye okopo ye watiamframa ye omoshi sa bosom ni nyina tete bosom enti no ye dey eye tete bosom spirit tete ni paso enti eye Jude tie na me ka sam chiro tie nkwaji bia ni abosom sem wona nkwaji enu ma ba nkwaji enti amfa nko ebi me nchi amfa nko se ye tie onfo me ka so bia akobosom okay Matthias oh sorry what I say Jude ye wa asofu ni bi wo kra omo da abosom na ya dwu wo hu bi menim bebrebe wo Ghana menim bebrebe ti sana so so e bone so ye sana you obi a woni believe obi a wo de ogidi what I say nti se ogidi se abosom betima bo na o de nyame dia be kata so a e won no case asotwen da cha cha mo baba bo se mani nyina mo yini edu twa dora what I say nti me no se me ba ho na se o yisu bosom wutie o yisu suma bi na e wade na ade a me de ba ye ne se me de ba na se obobo nyame di ne se mo le ba enya me case e wo wasem what I say me ba me se me ya le kwata ana me ya le me na me ya wa bo Jesus yi wa mo anto nyama di wa mo akọ didi na me na anto na e sha se de wo me fa mo di na wo ya na me di na baba what I say enti se me ba wo na se o ko bo bibi di ya that no so mfi na me o bo Jesus di ya ni se Jesus ni tan ba nti ho nya me case what I say enti aso bebe yi su bi because wo ho so a ye so na so ahan ti mi su ye so obi so ma ne ti ase ye di ahan me obi ye so obi ani mani hu ade metima so woni amu hu no ma si a 2-3 days agin beti akọ this 3 days am so woni but ye so woni se woni spirit of faith o betima akọ lo ade nti because no ma bo hu nyina high time okay what you say because a review am all spiritual way to bo so bi wo so bi ba na ni tisi form ni nine ele so bo so bi ba bo se kotere no abotai kotere no wa she combat bo so bi wo na se mi me de mo na e ko to nwane bi o ko mo ye to oyi na na ka de mo nwane ye nto de mo so fam se nwane ye nto ya nto because nwane na ni pa na ti fi ma ma ni che nwane ga ma ni se okay na mo no ja me pe kosuya oyi kosuya ni tu mo wo so wo satari atari an so na nye ebi se de mo edu wana me de to ball am de mo so fa se ye di me cast match ko am se na mo ni pa no wow de mo so woni nam se bra e ko na ko ye ko yi nam na me biem atisi ya oba ase busa oba se oba na bodi na mi twetwa so
Se wa nya sunsun manya we die gani bebrebe anya problem e bia no so no eni pass salai e mo no nipa sif na fe we neat dia two some attack so ko but in spiritual nya tell bia na ma wo bedi ti nipa bia to pe ni na pass okay yanko be fo boni na so okay e die ntina omo ye nipa Jude assignment e dia ma wo ena ye efie je pade o tubo sa akola keto wa ne ma wo sa assignment na na se fie je pade be ya ona na bi ne je pade kuta ne ye dia ma wo ntubo mo akola keto o di 8 years e do be chi no se makuni pa 30 what you say e bia anipa na wo bobo ndi no wo bati di ne ye wona na bia wo kra wa meto no wa bo ni di si wo kuno ndi efie ejapade na ye dia ma no ti ye de ma na assignment ye dia ma no se o ya to aso ndi assignment be ya waka ho na menti ase spirit na dia ma o ye bayifo na wo ba to aso no okay ye dia ma wo no ndi nipa na o de ma wo no ade a na wo ni mu ode na ade na e be control se ye nyo na be control hu okay what you say okay nti wo jira boy kwakwa do bi na ade kwakwa assignment kwakwa bi ni ye ana gana kwakwa do bi ni eruwe kwa mo akoye enti metie o kasa yemu ya ne tese eni ka so de na damfo ne ho ono sere obi bia betu ade sa oni mo tumi ni mo dabi obedini boni akọ tumo so bu o sa de anaju miti emi ya pa ya tu ni ti akọ ebo enti ano mo se no mo baye oni akọ no kodi sa mo no sa so ade chi no ba ne ti de mu ohu a otumi no ho onu no gogo o ti ba mbe sisu na ade a chenti ti na sisu ye bo so ti na chi akọ achi ya se ti o ti na ko di waji asemo wati ase bu abema bi na se ma bi a o jama oni mi di nko o se ne be ma nya bi ti o kasa no na me kasa me bra de ti mi yesem na de ma ni tware na me ma na de twi ai na me dia de ma so obeda on fan so na ni de o ni go ne bucket to a Ghana akwa 13 years so da na de obo sa akwa na afasika kwa mo Ghana o be pan ko ti o ni sika ni bom se po o twa ni ko ti mo ma ti akwa no enti no susu se de hu ye na ye no a eno a tie ye watchire wa ti akwa no na ni titi no ade chere akwa ne kan ni masem o Ghana okay atias kana ni masem se mo fe dada me pana cho ma koda do ha mo watia me and kote mbisa asa questions omo ta aka se abaifo no mu yi like omo tumi yi obi anim kodi mo na ita mbisa asa oh eno de but 10 out of 90 what you say 10 out of 90 normally obi a ase upo obi asem se utuwe na me pe wasem na me bibia na de mo mu se me pe wasem de mo so obayifo no person me ni nya confusion no yi me ma ba abetata musa fi we am sure ayi ne Kyekyeku crop ma se me we bayifo what you say nti ano 10 out of 90 intense yeah but Jude who play dangerous in life bayifo almost say ade almost say so mo go no tinipa bia to a pebambo ne pa atware what you say Jude na so ye twira ye som na ye nyankopon na se bible a ye som no am ya te se abaifo de nka ye ka body honhoma mo wi ase mo se ade akọ na mo kan gola o ka na ya kese pa di mo no mo da di mo se no ne nete di bet be yo ne nete fi nti ade a dangerous ofie abo so nko so okay afa ye kokoko so ye kokoko no mu yi okay kokko na mo ye no e da ba de na be hu se we ye be kokko nti have to na se me twem ho free no ba kokko bia trim osum ba kokko bia a we pema e trim osum ba kokko bia so trim odin o mo nyam fan free odin boni obedi uti bona o show us me no am salam twen na do okay o kwa akati mi pop
omo payback na e instant do enya numero o omo de awie ni omo ye bone be kokko physical awie ni na wo ya na de o ka se twen na be hu a ye careful o ko na cat bi bo ko na ti o ni su ti mi pru na o hwe o be so de no wo asamato saba yi kokko no e bi ni Sheila o ye beifo adai o ye Satan Dimo atishila mu mari spirit no wari no nti ni yamu manyina o de ipe Jude obi di ni yamu ma ipe Sheila also anyo da iyo fa so kete na be kai onyo da onyo so da tire so ti sa ni yamu manyina o de pia ka no sa afama me sa abaifo no ede ba de na de bi chi obo kwan a sa tumi ni nya kwan wo enipa so Jude enipa bia oto a pe obi what tia han kasa ni twa lo kra fra de bi sasa duro han twale bi what you say dwale unya tami o unya adra unya de nkruma o de prekasa aka ho o de odi aba aka ho apensu etene mi nsa wasa de ku roba a obi anwane mu da o de go for 3 days waposa anadwo o de ba wo ho obeda fa wo ho sa for 7 days o dwale sa duro eya dwuma so bi wo bayi bi nso oben wa se ba ko mu mo se onu wanya ntokwa se obi nu nya ntokwa o suspect ko hu a o tu se jebi aso hu what you say du do say ase o ho ahya se o wan na hi se ba ko start ye na men so no so o suspect Osaa o pebi atunu wa enwurum anumre emwa ena chire mu mo na mo Osaa bo wo mu aka hospital ntino ahan eya dwuma pa ahan ba fie ebe wale mema ahan ba fie ebe di nipa bi bone ahan ba fie be se nipa bi ade nti obi wo ba bia na watwe be ma adwen so ba bia na afi na se no adwen so wa wo kan haban asem ase ye ndwane adu asese dru na baye ne ban ya obekọ na chi muni adro bia betumi ahye na se kora Jude baye me se ya nchi baye ase bere na se but ye ade be si no kwan a ontimi no nya contact but what ase se nipa bia oti prae a fie prae de prae de ho to 9 na fa prae o fa hye wo dan connect 9 baye ntimi mura wo dem o prae tia no tuba 9 fabisha okona that free baye ntimi ma wo dem sa baye ti wa de prae wow ena se o be so da so opa o be da o kwan se fa prae to ni si fom se neta so baye bu o de mo ntimi ntu da you get normal when me nsua ya chede e ofie what you say me nana me ma me ye begina me nana ye begina me nana me ma me nana ye gina no popo so ye friend boso me no brawu a me ma me so ye gina na daddy ase ye friend boso me no kajo nti me no minim no ma yo di ba chi ye sofo odi fo kase pa e obrukum what you say and am say ani sofo kase pa na nam what you say a onima han enyim di ti me no Jude me nim no ma but enya kasa what you say ade no all the way na me de mo hie but am for me here mo underground me bo mo dia utikura beti wow ha enye sika because adentina set sana ye nkofo aduma wo abontadentina damo na ba ho na obe kasa damo man ho tie damo man ho da damo na brown ye di agoro na brown mi sia na tena tv ofa mi se ni nwa be ma woni mi se wo cheche mboko si anka nkofo beti wa se se obi di ata ye me kan se me se me ka cheche la se oni nyansa go dwamanfo nti okono wi na okono laka on adro na mo hye no baby ade fa no ko tu fa anti me musa me sa wo musa me dia me chire mi like Jude me o sa no na me chire what you say because Jude obi yan kwa se ma ho Sheila no one night one nkasa me nkasa chire wo uba la de me na do gira camera mu first
Me I'm sure how to face the camera, how to talk to the camera. Me a moving director for 33 years in it. But what I say? Me tell you can. So I'm say who nim key, I mean key, maybe I'm key. Who nim kasa? Good. Yanim kasa, but again and I person can. Wow. But men of dear, me catch like Sheila and say, so I found for money for mamma, so damn Appiah man order. And I say, oh, Sheila no this that you on your side, and then me problem. Me problem should be able to good. Because me na about champion. Na me about me kon fie, na me kon fie about champion. Me kon fie, wa ba won champion. Me kon fie. Baby when you always about me just over yard. Ah, so about champion. That me yard, or me kon fie about me kon fie or me fie. Me kon na fie or me so be hwe fie. Say na me program o mu je Ghana. Okay. Na me program o. Because ni nwa be man na ye di nkomo ye di agro wa ye bibia ma cho mati ase enti me no me ma fan se me nwa ba me ko me bia me say de wo ye no e se na se ayonkofo ni mu asa che wo be ka se wo gina be fa ba bia o ye wo ye be ka se wo gina ba bia o Sheila me na me pa bi mama o me tie me na wo ye se me nya ba bi o tie me nya ba bi Jude tie me na me pa bi mama no Strong TV. I didn't know you film. Maybe I didn't thought that this was don't bring me what come back on my cash you. Dude, I never go. What come back on my cash? And my friend said, Sheila, I didn't tell you video, no, they may be the account. Was it KU and Tio Mancasa? What's our mean? What's our mean? What's our man? They coming on some say, man, Nana, good enough one. Okay. Fire forward and turn chain. Until I say no. Prayers insu to me Emma Baye Econetiana. Good prayers pound Baye, but prayers in the years. Okay, what I say? Prayers a pound Baye. So if you say, oh, bomb by a Baye intimate. What I say? Baye intimate, Baye intimate Korea. But near the beer of Maxi problem pie. Okay, what I say? And you know, Udrani are not in pie attention. Oh, I don't know your quotation. You can't go. Oh, my mamma, going to be a quotation. I can't go. That's in Empire. I am Bible. Some pie account. I hear Juma. I have what's in water. Mine's now customer say, we saw for the few. Many years of me say, Jude, as a woman, that made Gina me department say, so for you or bomb by moon man or powerful. What I say? Empire is seen on my one. What I say? Empire my being a couple. But so Uber brand the ass in the eye to me eye. It's a how your quotation cabuso. No more high, or no couple of nature. Let me prepare a high or quotation of the mark account. Normally, me should have been Bible. Psalms, you should hear you, papa. I do make more quotations. You do a memo watching a journey. Accounts in Moguso. You do a mouth, Sika coins at home. Because me make good. Me ma I shall force secret wrong. I'm sure I did. I didn't know what church and I am confessing now. I am confessing. I am Bible. I am to me. And now quite the city where they were. I mention what they do. And you probably are ocean be a man you can in Joey. Wotw3, we slow at the air coins and function. What is it? Into coins the Kyekyeku soon. Okay. It's a good area. The more will be a coins 10% 7, 20% 7. What is it? The more you put out with him because who shall mocha? Casabu said, me could jalo. Me don't go jalima and couldn't get a farm with the Emremy. No, the good you know what Jalu, no Wotw3. Okay. What is it? Wotw3 Sikania hanging in a go. And Yabosom, you are quite okay, I quite a ya quantity. Tis old Jari, you are more to a coin to chop a man, more in chop a chum. You are more to go bolasso. What is it? You are more to go to a team. Wrong, you'll be anyhow. Wotw3 some Okapo and they say, men to me, father, the bed the moon mammy. Put the bachelor mention. Okay, wrong, and to me. Said Obia, no man ye, the brother say, the Bibia, I could be dance was that was so there Bassa, both and about Bogina Bassa, only me didn't command you. Metro Hawk, you walk around to Metro, be a Metro and Dibia war, Kyekyeku. No, and no friend from Benny, dear, the next money, Juma, and as a Habana, I have you to me. I have ya a woman. Jahano, Mekotia, Miss Re. Okay, Miss Renomati. Okay.
I go am tina watching. You are not to open a cote. You are me bonnet na makote. Me TV no madana se. No na ko yedu. Se me yo ko man ko di no fa ho di. Me de ko. Ti sa de na wo ye no. O che minya susunsa so. Dabi Jude. E ya han na wote. Wasere no wada ase. Effect bia ni hanji. Se wo ba mo no ma suma se wo yi camera jikosi wudem. Na wo busu nsa na nsanso. But I would gather a crowd of to good events. I see a wanting. But who poor now? What were quackers here? What was it? A coffer. I got to be besides our question. Maybe I'm a cassa one now and say Christians, okay. Also in GBB, okay. We besam say into the old Kenny nan, I correct, I am correct to. And it was semi busa and coffee and any none of imagining. And we will send me to make check because men to us, yeah, said your old canoe, I see it, okay, because me a Christian, yeah. Me am first animal be beating me, so I was meaning Toronto. Mr. Somos me a Christian, your castle. But there be okay, you also was me or do see. That's how friends you, most of what friends you pay. I said, you know, most of our friends will be your friends will be able. It's to me, then our friends, you know, soon I'm a tin in the casa. And you know, correct. Good. Who friends soon I'm a cram a bigger place quite than here. And soon I'm a tin in the casa. You, sir, me buy. Some tell you no so me pesa me tin so no kasa me busha nso ni di what is it should be awudi ma papa ni be busha nso ni di odi ni di honi wow nso bia wa chi wade de ope na ma kope ma sere no da se bre Onyankopon tumi pa kase o wiase nso enje se o wiase hwe wiase nyina so nso ma sere o me pesa me do ya twi o desi so le na kanu na kade na kan se na kade na kan na me so otimiti na ni a me wade a me ya o be wusu mo se wati asem na me kan okay Matias fine me akwa be for so okay se obu obayi wode ye obi na wo chense sunsuma de on fa se no ene ne nton chen physical ayonkofamu de na wonye a ematumi no inya ngina so bo oni akoro so no abeye no beye bia pa akorokoro beye bia mpa nimka what you say okay so beye okorokoro beye nya obone sa obone kwa sympathy ni beye bia aka nanim on so be du oni mase di hwe okasa yi ene kwa afa so ni pa kasa ni babu o mu ni pa oni so onya no ho me dresse ti obi a mtim kasa chere ni ha hwe okasa yi no kwa nguti obi na so obi ye ohema anadwo but we are now we shepe but anadwo no obi ye hema meraki emu bi na nkasa ya yalefo wo ya yalefo no e ban yin ya ade esi nature okay what you say tubo so bi yale wo yale wo twehwe no but anadwo wo ya brimpo kase pa ye somo no dan fo so obu sha ade na me ma ade bi anya wotan obu a wo ya hin odu ba bi na sa bodo bi obra na anytime hey sister bra be careful. Buade and respect nature. Of I record, but I dear bay now to me, so be bar, whatever then I would to miss, I bay now to miss, so to me, dear Vanessa. Jude, or how be a doubt should be a say, oh, catch them here. You also me busha on the busha. You also me pedro on the pedro. The boa or yali, but Yadriano, nay, and yan on my yali. What you say? The boa and Tomaya. You are dear, the Canada. Who are no my yale, say yale, so o yale hepatitis, diabetes, pressure, dear o fremia. Memo true. Okay. The Piawit Memo, me ya draw si. What is me no draw si wo, say me no draw so no. No only a crow gin sika na somewhere star na outside the man. Jude, what can I actually say? O ben me memo ba fie. No commercial mo ba commercial, mo akra mo ba akra. What you say? So me so can me the best no. Comment do was a normal doors. Ti o normal go ja o wan ya do o ka so abodan kura. What you say? Enti o kan ya le na kire na ka wa kire na. Bia met mama say a day and 2 days. Me prepare. Do I be ni be bia no. Me tutu kan ko prepare. No ma be ye. Do am be ye semina mo. Do ha me package ya han.
wa me ma because me say na me cocoa afana na ye cocoa na ya bo no do abode ya ho na de ye okay me de ye o say na me de ndo na fra na me de ama o de adware na me bia ya boko okay fire call last word be na be catch na man dey go that okay na man dey go but boy bia no bi ho a o tie okay oni enyo de be hwe o tie so be te o number no okay what me attract for but last word be na be ka hwe ahwefo efa be fo de o musin krom ho mfa de o musin ni pa nante de wi a no tufu kakra bi so mo you me number ni 0244 58 44 38 0244 58 44 38 offer me anytime bia me no me phone me no me data di nkomo you bia me ka che nipa bia say respect nipa de bu nipa okay do e be phone no ni hu nti obi a be hu ni bia say ni otie bia no bu no na fa na ni di ma no ni en hwe kasa mu yi kasa adi nipa be be konsohwe ani edi diem so adi nipa be be konsohwe nti wodi diem o kasa mu ani obu a be bu nipa no e do ben ubenya nkomo bebe because by phone ayo no awia hu nipa wo ye better numere bia no ya brimpon kase pa bia no e soja ni kase pa bia no e police ni kase pa bia no e abrafo kase pa na anopa oye yarefo na awia wo ye tantantan bu nipa no respect nipa na susu chadia eye queens good and achadia eye queens me catch no bia say mo bia nche bi da queens ankasa mo bia nche bi da obi sira de no pe so chena dia cheni pipa cheni pipa wajina ho ache wajina dia mfunya na mostly mishia ho sempa obi sira made na me che no ya tom wasi di kura kwana ba o bende tu si di kura kwana ba o so ni pipa me nche eno ni che so ni pipa bonini ba ken su modu dabi Jude enche uni kwanza men uni pipa me nche ade baby a wo bia so wo abrochire so wo Ghana so wo yin me nche kwans what I say me tuni pa bia afo se on hwe na brabo ano kasa bu nipa respect nipa nipa bia ese ya wanwasi masi nipa bia ye nipa na e jan to kwan so fa so bia ni to kwan de Jude o de ba dia ne o be timo beti be buru no abusiafo aha na ye de interview be bi wo ma ya na e 50 words am fa ncheme ene mepe obeka se ye wo djuma ye wo channel at obi e wo social media bia betimase meni obi ante bone Sheila mene kasa bi ye ni na ke betena hai Nana Brown mene ni bone first day wo hu manim no ohwa me ntimi so mi bu no mene obia eni problem bia maame ngege my sister Vida Prempe or Canada Toronto obi o Toronto Canada bia woni maame ngege ne ko school woni na ejina so am division sabai na safo na ono so jina na chi ansa menini problem but ase for so clear no na ne clear na ase adidi atenu fit but minim de me se na me edit minim de me you twa be film am me dumi wo me hwe bi you wo twa be film am minim de me o ko da mo ko hua no we enti abusiafo ko hua no so na me de ba yo wo da wo family agro enti abusiafo de me ka ko sia ne se bo ho ban na tumi bi anyo na hwe wakasa ye mu ye eye wo se woni eden but ikrobi to aso eni obi a wakasa na obi akacha nsa oda ye wan sorry eye wo se mo tumi bi e bo ho ban ja de wo kana ye tentemwo tumi bi enkora wo ye tentemwo tumi bi enkora ye so bo ho ban tumi obi enya ho time me penyi bi ka kire me say me wo ya metumi anantew I can destroy you inti social media na I say I am to kwan e be sram say montwa so na die ekeka ko bia no montwa so fa so bia ni so abusiafo aha anam de me kasa e besi na se wo hwem ba bia na be so say na wa subscribe channel we mame na de adoma na to call sam the next video bia to na we saka afin so no se opeso granti interview bia na ba bia wo bia no so ye interview so wa bu chire sa wo he eye se de mo se na nseme ye no positive way se bia pe se
okontom nsensam na ye sha what my friend number na iku ase no e be gibre ne no wa hye ha de asumdie nko ana de mesia e de friend Jude safo. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates.